Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Ade Vlog. Selamat pagi sahabat semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan di video kali ini saya mau vlog lagi ya sahabat. Mau jalan-jalan ke sawah ya. Saya mau menengok-nengok persawahan ya. Nah, di sini sahabat, yang kemarin ini sawahnya masih kering-kering ya, dan rumput-rumput juga pada kering ya, karena lagi musim kemarau sahabat ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah tiba musim hujan ya. Jadi sekarang di sawah-sawah ini udah ditanam padi lagi sahabat ya. Seperti yang kita lihat sahabat ya, sekarang di sawah ini tuh penuh dengan air dan udah ditanam padi lagi ya. Luar biasa sekali sahabat ya. Ini di tempat perkampungan Pasir Ulis, Desa Cikarang, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sahabat ya. Dan sebelah sana ada perkampungannya sahabat ya. Oke sahabat, sebelum lanjut saya mohon maaf ya, karena tadinya saya suka ngevlog janda desa atau gadis desa ya. Nah sekarang saya beralih dulu ke suasana pedesaan ya sahabat. Dan tentunya di vlog saya sekarang vlog pedesaan, perkampungan, dan persawahan ya. Dan mungkin saya sering jalan-jalan di sawah sekarang ya sahabat. Dan mungkin daripada sepi ya di jalan, sambil jalan-jalan kita dengerin musik atau lagu-lagu Sunda lawas sahabat. Lagu Sunda lawas yang udah Pak keur ngangler untuk kulaktor atuh kunaon. Oh, dipacul mah da kasal eta sabaraha poe. Ari keureuh he nya. Nah, sahabat ada yang lagi nyangku ya. Tetangga ya. Wah ojak ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke sebelah sana ya sahabat. Dan daripada kita sepi ya, kita akan mendengarkan lagu-lagu pop Sunda lawas ya. Oke sahabat, kita jalan-jalan sambil mendengarkan suara lagu-lagu Sunda lawas. Selamat menikmati dan saksikan terus ya videonya, suasana di persawahan ini sahabat ya, sambil nengok-nengok persawahan.
harita wanci sarepna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalilirkeun di pikiran hati kacidak nalangsa cimata ibunan kamu naonu geus karendapan nunggu diri kasamaran ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngentengan perasaan keur mandang tunggara batin kasiksa talangsa kayak kendata leungiteun kudagan duka ka mana leosa ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngentengan perasaan keur mandang tunggara batin kasiksa talangsa kayak kendata leungiteun kudagan duka ka mana leosa harita wanci sarepna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalilirkeun di pikiran hati kacidak nalangsa cimata ngibunan kamu naonu geus karendapan nunggu diri kasamaran ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngentengan perasaan keur mandang tunggara batin kasiksa nalangsa kayak kendata leungiteun kudagan duka ka mana leosna ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngentengan perasaan keur mandang tunggara batin kasiksa nalangsa kayak kendata leungiteun kudagan duka ka mana leosna ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngentengan perasaan keur mandang tunggara batin kasiksa nalangsa kayak kendata leungiteun kudagan duka ka mana leosa ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngentengan Ini nyambut Mang Bidin saya. Kemana Mang Bidin? batin kasiksa nalangsa Film ge. Bentar. Ari eta nu can disambut saha teh? Mang Hikmat.
kuring ka manehna anggang kahalang sagala mual luntur ka ibunan mual kedat ka anginan cinta